Ana e tiwi kua takarure mai anoa tū mamao harawira ki te wherewhera I ngā take hā. Kino o te wā, tēnā koe hoa. Tēnā koe, Scotty. Me kaua tāu e kōrero mo tō tautoko I ngā Roosters I te whiringa tō NRL. Aha koe I ki atou ki a koe St. George ke katoe hoa I taringa mori mai koe. Kua whakaingoa tia te kapa riki Māori o whakaaro tuatahi? Tuatahi ake ko te whakaaro he miharo rawa atu. He toko maha ngā kai tākoro me ki pēnei he whetū mō a pōpō I roto I tērā kapa. Tērā ka kitea ko rangi Chase, tētahi ahakoa kai I ngā rangi ai tākoro ana I e neira. Ko etahi o aua kai tākoro me ki hei ngā tau kai te heke mai ka uru tō tika atu rātau ki te kapa kiwi, Russell Packer anō tētahi. Me te miharo te kite atu I te toko maha o ngā kanohi rongonui kei roto I tērā kapa, me te ki mai ati manatahu, me te whakawātea mai a ngā kāngaru kia riro I ai a tērā poraka whakahirahira rawa atu, he tīma rangatira rawa atu. Kei te tākoro rātau ki a Ingarangi, ka raruraru rānei a Ingarangi I a rātau I rungi te mōhio, Sam Burgess, Adrian Morley, pakari ke te hanga o te kapa o Ingarangi? He tino pakari, engari kia mōhio mai anō tātou te nuinga o te kapa Māori e tākoro ana I roto I te whakatātā NRL. Ko ngā mea no Ingarangi e tākoro ana I roto I te Super League, engari he taumata atu anō te taumata NRL ki tā te taumata Super League. Nō reira, tāku e mata pai tia ana, e hara I te mea kai raro tonu te tīma Māori e pūtu ana. Tai hoa ke te ki ka wepua o rātou tau. E hoa nā te pai o kōrero I tēnei ahiahi, kua mutu te wā, kua pau te wā ki a tāua. Hāngai pū o kōrero I tēnei ahiahi, nō reira mihana ki a koe tū mamau kia ora. E tiwi ko ngā